Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Sakbay na, shout out para kada Rose Vicente, ti Kilometer 21, Sir Emilio Malafo, ti Baguio City, ken Cheryl Pigao, Tabuk City, Kalinga. Shout out from Raima Dulay. Makablawan pa iti pagayam Alvaro Lagadon, iti Claveria, Cagayan. Juliet Nivera, ti Dubai. Villaveli Sabado, ti Latchiga Street, Poblacion, Urdaneta, Pangasinan. Jasmine Rivera, ti Qatar. Ken, dagiti taga-Nagilian La Union Market. Anumdumngeg nga daw iti programa tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Ken amin na supporters to'y drama ken YouTube tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapaulwan. Asino ti pangamaam, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Insan Glaysa, kaano nga ya sarong karam ni kunkundit nga angkel mo? Shhh! Tagtagari insan Rolly. Baka da makangagkan ka nga karuba. Kaduan naktuman kiti amapan iti balayda tamapantagsak to. Sigurado man nga rodan na tayo balatok insan niya. Sigurado da ita. Awan pagdanagam. Iso amapan kay Jay Balayda, ta ibagam kit di ngagsara kami iti dating ayuyang ni. Unay-daytan kaka. Adaman damagakan ka insan? Oh, anya da ita aya. Kaano ka amak asawa? Awan kanyak da ita. Kay kayat mo nga raw, ti mangkikikilatan kanila kay Ambraw. Wen amom ngamin insan Rolly, no addanton asawak sa anak kun anawaya nga agaliwaksay. Natural aday ta, no addan asawam. Isungarod adyak pa'y makiasawa. Kay kayat mo nga raw ti libas. Uno limad, ang makisinsinarag ni kunkundit, may angkal mo. Oh? Iritok kumakin ka di gayem ko abak nang. Tapnusan kan nga kasta-kasta. Ni Pari Raul. Jak kurso na da day jay agay yemuan niya. Nilakay ambro ti kayat ko. O, di makiasawa kan ko na. Madi amom nga da asawa na. Oh, amumot lagayam nga da asawa na. Unay daytan kaka. Asino ti masapul mo? Ay, ma'am. Di ko matataambro. Anya ti bagam kenkwana, kay bagakton. Mapantoy di ayuyang. Ano tayan? Kung amin, ma'am. No, saan ngayon sa mismo ti kasarita kat malipatak ti ibagak. Anya? Manglukloko ka kadi. Saan, ma'am? No kasta nga rod. Mabalin mo ti pumanaw, taawan ti asawak. Saan pa yasim mangpet? No ngay oraya kon, ma'am. Adakan ka dayta? Ngam saan na diti uneg ti pagtaengan mi ti pangurayam kenkwana. Ha? Mabalin mo nga urayan di tarwar.
Ay, unay daytan ka. Saan nakunay nga arakupan, tada makakita. Ipulong da kan tukit di kini bakit mo. Naimbag kanyak tawan ti asawak kan awan nobyok. Bayam, ngagipulong lagi ti umapal. Anya? Kaya't mo nga apaan na ka ni bakit mo? Patapwa kag tupay. Naglastog ka mo tan. Naguyong tupay ni bakit mo. Sarmay, agin iistrikto laang dayay. Kabuteng nak dayay. Oh? Umayak tuman nga rod ijay balayo tap numapanak nakakno kabuteng na ka? Ay, saan Di ka umay ijibalay. Tigri dayay no makakita iti balasang. Anya? Unay daytan kaka. Manungay ti tip mo, insan. Oh, 1,000 laeng. Nagkuripot mo ten. Ikanak kano iti 5,000 no sumurutak kanya na. Kaya't maasawan, itaray na kan. Saan insan? Anyangay nga ron. Sumurutak kano iti hotel. Sos, delikado ka, insan. Oh, nangalaan na ngaymot iti swerte na. Jak tupay sumurot iti gwapo. Isuntulakit di aduduugan. Unay daytan kaka. Ada ka manen? Uwan, ma'am. Ada ibagak ni Sir Ambro. Anya manen ti bagam kenkwana. Kwa, ma'am. Oh, Rolly. Sikamot ngayam. Anya ka diti madamang iho. Kwa, sir. Adan sa saritaan nyo ni uncle ko. Kat umay ko kano ipalagip. Amo ko na jay. Sige, rumwarak. Rumwar ka manen? Anya ka diday taa saritaan? For the boys. Bakit? Di ka di madanagan. Tawan dakes ang mapasama kanya. Si bubukil to'y asawam, ngagsubli dito'y pagdangan. Uwan ba't ngagpay sumam? Lalaki mat ti kasinarak ni sir. Lalaki? Amangan mat no club ti papananda. Saan ma'am? Kadwak mat ni uncle ko agayim ni sir. Very good. Uwan mat ngamin. Pasing kami alalaki. Nay tangka ka. Waray pa'y 10,000. Itad ko na ita. Tiwid kalamansin. Oh, ikan na kun ang iti 5,000 tamasapol ko launay. Okay. Well, basta sumurot ka kanya. Ha? Pudno ka di? Simuro taklagarudan dito'y restaurant. Saan aditoy? Di kayat ko asawan. Mapanta iti hotel. Anya? Jak kayat iti hotel takababain launay kadag iti makakita. Okay lang. Sumad lang ang makita na kanito'y restaurant akakuyog ko. Sa bali dito'y ata panganan. Panganan mo't jay hotel. Ta mabalinta ti magan ijay. Nagrugit mo tan iti panunot mo. Sika, tinarugit ti panunot na glaysa. Kaan mo't ngamin iti bagbagam. Ay, subad. Mabalinta ti agurder iti makan, iti unag ti hotel. Ay, jak kayat. Adu iti marites dito'y lubong. No kayat mo, umayak laangan ijay balayo ta itad mo kanyak ti 10,000. Ay, sana mabalin ijay taadan ni bakit. Kunamot nga awan ti turay ni bakit mo. Kunam akabutang nakalaunay. Kasano ka ala iluwan ijay akit kitaan ni bakit. Apay nga min alala iluwan nakpay laeng. Umdasan ti pa nakakitam kanyak.
kan iti apagbiit nga arakop. Ay, madi kasano ta ang makapaginiliw ngay no kastalaan. Anya? Unay daytan kaka. Kumusta ti date, insan? Makapasurun. Ha? Saan nakakalingay ni kaniti kwarta? Nangtod ngam kurang. Manungay tintad na. 1,000 lang manen. Mayat daytaan, basta daytad na. May mayatan na hanggang diawan. Kunana nga kabailan na nga ito ti Jismil. Ngam masapul a sumurot ak iti hotel. O di sumurot ka. Surot lang man. Wen nga agpahisuan niya. Inton adda kayo ni Jai. Kidawi mon adangus ta Jismil. Kalpasan na, takyas. Ay hunay daytan kaka. Sino nga tati umawawag ay Ha? Ni Insan Rolly gayam. Asong batak man. Oh, daytoy tikwa. Hello, Insan. Saan ka na makuyog iti kayat mapapanan insan? Tagdan awag ko. Mapan kami ni Ije Isabela. Ha? Mapan kami itan. 2 bulan mi ngagtrabaho ijay. Isa pasensya ka na. Ta awanak to na runner mo. Ken spy mo. Anya nga rod ngay. Siyak tulatan ati mapan iti balayda. Saan insan? May sagmak ka no ramidom na ita. Wen, agan nadak Di mo tumat kaya't ti makiasawa iti gayim ko abak na. Sayang. Ada asawa na itan. Saan mo nga na kaya't idi? Unay daytan Insan. Agpuno ka, Ambro. Anya ti ipunok. Ada nakakitaken ka iti namin 2 adaras akaduam dayjaya babae. Ha? Ket amok pa'y tinagan na. Sino ang babae? Apay adamagam kanyak. Sika, ti makikuykuyog kenkwana, isungam mom tinagan na. Adumat ti babae. Ang makagidgidan ko dita. Sino nga'y kanakwada? Ulbod! Bakit tinapis nakbatan? Nasakit na siya, nagsaniit. Dadabli na pa. Itong pakamutla, itong pakanyakon. Sapay nagsaniit atong pa. Asino dayjay abalasa nga pagluklukwam? Patsinak bakit? Awan kinakakuyog ko abalasang. Katapno patsinak. Sana ko nga gigam iti cellphone. Ken saanak mo iten armoire di balay. Ure malungtot akong ditoy. Anya? Unay daytan, Ambro. Awanan. Jak meten makontak ni Ambro. Apay nga ta? Tinasayaat. Mapanakit di jay balayda. Makaammo di tanno ni bakit na ti makasaritak. Ilikaw-likaw kuntun at isaritaan mi. Mapanakit di jay balayda. Sapay la kumatamadanon ko nila kay Ambro. Sino nga taday tangag doorbell? Sino ka? Kuha ma'am. Anya tinagan mo? Glyza ma'am. Ha? Isugayam dayto Anya tigagaram? Kuha. Ni kuma pangamaak ma'am. Ni pangamaak Ambro. Ha? Pangamaam? Sino ti pangamaam? Amangan mo't no, panggagamaan. Kuha ma'am. Kasano ang nagbalin a pangamaam?
Sino ti asawa na ita pangamaem? Kwa ma'am. Jak am mo. Pangamaem? Di mo amo ti asawa na? Saan ma'am? Siyak ti asawa ti ibagbagam a pangamaem a panggagamaen. Da kayo gayam ma'am ti asawa na? Wen, siyak ti asawa ni Ambro asap sa pulam. Pangamaem gayam ni Ambro. Siyak nga ron ti panginaem kasta kade. Nagturad matan ti rusok muglay sa. Nagpuskul tarupam amang danon iti asawak dito'y pagtaengan mip. Idarum kayo iti asawak. Anay ko! Idarum kayo adwa. Saan ma'am? Saan naput no ti atapyo? Ma'am, saan naput no ti atapyo? Hoy! Agsubli ka dangga! Agsubli ka! Tarubirubag tarupam! Ayop ka! Bakit? Bay amon, pimanawan. Pinasabtan nakbatan. Uston bakit nataptapan tasongaw. Kasyan Talaw ka! Bakit? Pagsarita. Talaw ka! Pagsarita na ito, nagpang-asim. Ikan nakitigun laway kung agpalawagkan ka. Please! Ala saya atem tagpalawag tatambro. Barang denggen na ka ni bagat mo. O nay gamindaytan ka. Titan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Asino, ti pangamaam, dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Nagparangan dagiti papagayam nyo iti YouTube. Akas kada, Ray Madulay iti papel a Glyza. Jocelyn Oblero iti papel a Doña Maria. Ken tuy numutoy biyang iti papel a Rolly ken Don Ambro. Agyaman kami itin ka ipanang tarabay.